आदाब, नमस्ते फीजी, अ वेरी गुड डे। लजीज खाने, प्यारे प्यारे गाने, समाचार, चुलबुली पहेलियां, सुहाना सफर में 12 से 4 बजे तक रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन पर। Nisambulu binaka sai kwengo na baleleka ni nonde tukutuku bunga beir na lino nuongo wa titigo Australia era bangalaltaki mai na Central Business District e Sydney ni kua ngoni oti na kena songo na beitol ni sala kaya talanga na bakadada se senga tuni se madala e na ngongo na tangane bo erangi ka bo itabi na kena songo tina beitol ni sala wakin na kena songo ndo na cafe se balnika na Sydney na kena yadongo na ya babala ebuna na lenga ni bitosiaki karabita notaka na mona libliba na beika sotabi ye warita na prime minister Australia na nona kawai na buku ni barau ka badorongo wosivi ni olekata na Martin Place na bonua era boitito kina na boilislese daki ni matani tu mai kya wakina na balni bolbol liuni rona mbangle lebe Australia songo na business wakina na mbange karawaritaka ni rna sengatal ni dola esa sematitale na biokani ni mativalu na nontonua ke Amerika erawa sotende indai na komanda ni mativalu ni nontonua o Brigadier General Moses Tikuitonga ke ne buku ni komanda ni mativalu ni Amerika o Major General James Pascoret ni ote waluna mbaki na kena senga tuna vitartar sebe maliwai ni mativalu rua rawa bitang nota kende intai na itutu ni mativalu sena military rank ke na file tukuna lieutenant Stephen Giliho na ngusu ni boss ni mativalu ni kena vambulum taki na biokani rua na laurai na non rabuli na lewi ni mativalu ena warita katiko na ndua na ngauna leka mongo na matambosi ni wai na isau boy labu ni kena babna taki na takataka ertuang garaba kabuna na kena senga tuni bondon ribinaka na wai ena bunga na biasa suba tukuno pete rabai na ibolsil sedake ni matambose nindo na umai labulevu e pangataki ena takada kongo ena kena sangai me bale suitale na bingarabi kinele nua na kena tombi na uda na muani madha urusa oti ebuna na sisi ningele kalaki kuita kikine runa trunk lines esabura na bonua karangunu tigo mekina ebunga ena biasa suba ia sa tau hotel na kena bondondroi ni wai ena yakabi ni waruai kina gitu na timi ni South Africa sa liutoka na tubu ni pointi ena sot ni HSBC 7 series ena buku ni nonratunganga ena sot ni South Africa 7s ena mataka ni kua erto sa liutoka na 5 na pointi katarabo biti ena 5 na pointi kakatolo na tim ni New Zealand ena basanga buluka bitu na pointi kataraba na tim ni Australia ena basanga buluka ono na pointi esa boy roti e tolu na sotsota kasabo e ono na sotsota na magibo na sotsota kataraba ni Wellington Sevens e New Zealand ena boy duri ena ikaono ke na ikabitu ni February na matai ni vani timi toka edake ena itubutu ni pointi ni dava na sotsot ni HSBC 7 series erto na bantay tigreto ena sotsot ni burubura ni Olympic Games mai Brazil ena ronondolo chinika ono mai dava kirna waleleka ni nonde tukutuku ni wading binaka Saruan dulu na kaloko na Radio Fiji 1 ang dumibiki na buongani binyano. Nisambula binaka na ngono boro taki ni rongo seri na ngono ni Nreko Malolo. Nisambula binaka oye wa meli kilangi ningi na magatu mena nongo bengi rawi mai na moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngono ni rongo mani besana waki na wono na ngono ni rongo seri na Radio Fiji 1 na dumibiki na buongani binyano.